Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, standby. Na Kuala Lumpur međunarodnom aerodromu Boeing 777 se sprema za poletanje. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Malaysian Airlines let 370 je redovan putnički let od Kuala Lumpura u Maleziji do Pekinga u Kini. 370, 32 right of takeoff, nice. 370, calculation Malaysia 37, thank you. 42 minuta posle ponoći, MH370 je dobio dozvolu za poletanje. U avionu su kapetan Zahari Ahmad Shah, prvi oficir Farik Abdul Hamid, 10 članova posade i 227 putnika. Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Manje od sata posle poletanja, avion prelazi preko Južnog Kineskog mora na visini od 10.668 metara. Noćno nebo je čisto i vreme je mirno. Let 370 je dobio uputstva da kontaktira kontrolu leta u Ho Chi Minhu u Vijetnamu jer prelazi u vijetnamski vazdušni prostor. Kontrolor leta u Kuala Lumpuru im želi laku noć, bez ikakve naznake da bi bilo šta moglo krenuti po zlu. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. 1 minut i 43 sekunde kasnije, avion iznenada nestaje sa ekrana radara u Kuala Lumpuru, Ho Chi Minhu i Bangkoku. Ovaj vid praćenja lokacije zavisi od signala koji se emituje iz 2 transpondera u avionu i njegov nestanak sa mape znači da su oba transpondera prestala da rade ili je sistem ručno deaktiviran od strane nekoga u avionu. Svi pokušaji da se avion kontaktira su od tog trenutka bili neuspešni. Avion je, činilo se, nestao bez traga. Nakon što je propustio da sleti u Peking u zakazano vreme, let 370 je zvanično proglašen nestalim. Posle te objave treba da počne najskuplja potraga za avionom u čitavoj istoriji avijacije. Potraga je inicijalno bila koncentrisana na predeo u kom je avion nestao, između Južnog Kineskog mora i Tajlandskog zaliva. Međutim, potraga se potom proširila nakon što je maležanska vojska otkrila informacije da je vojni radar uspeo da prati avion još neko vreme. Podaci sa tih radara otkrili su da je ubrzo nakon svog prividnog nestanka avion skrenuo sa svoje rute, blagim zaokretom u desno, pa potom oštrim skretanjem u levo i zaputio se nazad ka i preko Maležanskog poluostrva pre nego što je skrenuo desno u blizini ostrva Penang i nastavio u tom severozapadnom pravcu sve dok nije pobegao iz dometa radara. Tokom nekoliko narednih dana, multinacionalna flota brodova i aviona tragala je za nestalim avionom, međutim, nije bilo ni traga letu 370. Svi moderni avioni imaju satelitsku konekciju i let 370 je pred poletanje uspostavio konekciju sa satelitskom mrežom i ulogovao se u stanicu u Pertu, Australiji. Od tog trenutka ta stanica je vodila detaljnu evidenciju kretanja nestalog leta. Evo šta je tu pronađeno. Malo nakon skretanja u blizini ostrva Penang, iz nepoznatog razloga satelitska komunikacija je oštećena i terminal je izgubio signal. 3 minuta kasnije terminal je dobio zahtev za ponovno uključivanje u mrežu, satelitska komunikacija je uspešno obnovljena i nije izgubljena još narednih 6 sati, dok se, kako se pretpostavlja, avion nije srušio usled nestanka goriva. Tokom ovih 6 sati napravljeno su 2 pokušaja da se uspostavi komunikacija sa avionom putem satelitskog telefona, ali oba su bila bez odgovora. Terminal u avionu je takođe odgovorio na 5 automatskih zahteva za status.
Iako ovi statusi nisu sadržali lokaciju aviona, istražitelji su uspeli da utvrde razdaljinu između satelita i aviona u trenutku svakog statusnog zahteva. Na osnovu tih informacija napravljena je potencijalna putanja i obeležena je teritorija u Južnom Indijskom okeanu gde se pretpostavlja da se avion konačno srušio usled iscrpljenosti goriva. Ovaj deo Indijskog okeana je toliko udaljen i nepristupačan da je bilo potrebno 6 dana samo da bi se došlo dotle. Potraga se nastavila i pomoću autonomne podmornice, međutim ništa nije pronađeno sve do skoro 16 meseci kasnije na malom ostrvu u blizini Madagaskara. Grupa ljudi naišla je na metalni objekat prekriven školjkama za koji je utvrđeno da pripada desnom krilu leta 370. Ovo otkriće pokrenulo je novu potragu niz obalu i plaže jugoistočne Afrike i još 30 sličnih predmeta je pronađeno i ispitano. Nijedan od objekata nije pokazao znake požara ili eksplozije. Potraga je nastavljena mesecima i godinama kasnije, pre nego što je zvanično obustavljena početkom 2017. Sve dok se olupina leta 370 ne pronađe, ne možemo sa sigurnošću utvrditi šta je zapravo izazvalo pad aviona tog dana. Bez obzira na to, nije bilo manjka teorija. Prvu sumnju su izazvala 2 muškarca koje su ušla na let sa ukradenim pasošima, što je sugerisalo na mogućnost otmice. Ova teorija je ubrzo odbačena jer 2 muškaraca nisu bila povezana ni sa jednom terorističkom organizacijom i najverovatnije su samo tražili azil. Takođe su uzimane u obzir i mogućnosti požara ili električnog kvara. Nakon što je vatra izbila i oštetila transpondere i satelitsku komunikaciju, piloti su možda okrenuli avion nazad ka kopnu kako bi pokušali prinudno sletanje. Ali, taj pokušaj nije usledio. Umesto toga, let 370 je nastavio dalje i leteo narednih 6 sati. Neki teoretičari smatraju da su posada i putnici izgubili svest usled gubitka pritiska u avionu. Avion može izgubiti pritisak i to na 2 načina. Ili iznenadno, brzom dekompresijom, koja dovodi do naglog kraja, ili postepeno, kroz minijaturnu rupu koja će učiniti da posada i putnici osjećaju zbunjenost i vrtoglavicu pre nego što postanu potpuno onesposobljeni. U ovom slučaju, piloti bi bili onesvešćeni i avion bi nastavio da leti autopilotom sve dok ne ostane bez goriva. Piloti su naravno trenirani za slučaj dekompresije. U avionima takođe postoji i automatski sistem koji bi izbacio maske za kizonik ukoliko dođe do gubitka pritiska u kabini i to bi bio jasan znak svima da ih stave. U tom slučaju piloti bi imali dovoljno vremena da spuste avion na visinu na kojoj je moguće disati. Ako je ipak avion izgubio pritisak i piloti ostali bez svesti pre nego što su uspeli da spuste avion, to bi objasnilo zašto je let ostao u vazduhu u narednih 6 sati. Ono što je malo teže objasniti jesu nagla skretanja i promene u pravcu koje je utvrđeno da je avion pravio, a koje je nemoguće da je napravio autopilot. Ovo dokazuje da je avion zapravo bio kontrolisan ručno. Istrage koje su usledile mesecima nakon nestanka leta 370 identifikovala su kapetana Zaharija kao glavnog osumnjičenog. Nakon pretrage njegove kuće, pronađen je simulator leta koji je sadržao sumnjivu rutu koja se navodno završavala negde u Južnom Indijskom okeanu. Nimalo iznenađujuće, mnogi teoretičari smatraju ovo neoborivim dokazom krivice. Međutim, podaci sa ovog softvera zvanično su odbačeni kao relevantan dokaz za slučaj MH370. Ako i pretpostavimo da je kapetan preuzeo avion sa namerom da ga sruši u zabačenom delu Indijskog okeana, njegov motiv je još veća misterija. Zahari Ahmad Shah je imao 53 godine. Bio je oženjen i imao 3 dece. Imao je više od 18.000 sati letenja i besprekoran dosije. Kapetan Zahar je odrastao na ostrvu Penang, što je navelo neke da spekulišu da je zaokret aviona ka jugozapadu ostrva Penang u stvari napravljen kako bi mu omogućio poslednji pogled na rodni grad. Prvi oficir Farik Abdul Hamid bio je još manje sumnjiv. Neregularnosti nisu pronađene ni u njegovom slučaju. Ako uzmemo sve u obzir,
Teško je baciti sumnje na karakter bilo kog od pilota. Takođe, teško je poreći da se dostupni dokazi mogu povezati sa mogućnošću otmice. Neki veruju da nije došlo do spontanog pada aviona, već da je avion oboren od strane američke vojne baze u Indijskom okeanu. U tom slučaju, satelitski izveštaji bi bili falsifikovani kako bi prikrili pravu istinu. Jedino oko čega se svi slažu jeste da se let 370 srušio negde u Južnom Indijskom okeanu, ali da je uzrok moguće utvrditi samo uz pomoć olupine, čija lokacija ostaje misterija već više od pola dekade. U ovom trenutku potraga za letom 370 je obustavljena, ali kruže priča da bi se mogla nastaviti. Šta vi mislite, da li je moguće da čitav Boeing 777 sa preko 230 ljudi u njemu samo ispari sa lica planete? Ili možda postoji neka istina o čitavom incidentu koja nije puštena u javnost? Tu tajnu možda nikada nećemo saznati. To bi bilo sve što sam ja pripremila za vas danas. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da nisam u nekome probudila strah od letenja. Ne zaboravite da ga lajkujete jer ukoliko ovaj video dostigne 5000 lajkova, napravit ću i drugi video u ovom serijalu o avionskim nesrećama. Tako da pišite mi vaše mišljenje ili možda neke avionske nesreće koje biste želeli da pokrijem ovim serijalom. Podsjetit ću vas samo i da se subscribe-ujete i uključite zvonce za notifikacije kako ne biste propustili sledeću epizodu. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sledećih videa. Mua!